Football Titi par zaruk somnga pangana ngai thavele donta ila Tottenham Club how to lok zinga langsar berni thin Daniel Levy chuan kumsomni panga do na chel Tottenham Club chairman mo phurna chu akal santa a hemi chungchanga hian club lam point thu chua an nei to ani Daniel Levy hian kumsangni pakhat March thla khan Tottenham a hian chairman mo phurna a chel tana kumsamruk pathumi hi Premier League Club chairman ni reiber ani Daniel Levy hian amo phurna kalsan tura thutluna asiam chungchanga ti hian soin executive team tele kan na thok zong tene na kan thil ti kan na tho te ka chuang leya he club hi khovela athaber pola kan hlangkaya in elna sangber khelpha ka kan siam chu aya la thama jok chu inpum khan na tha kan siam hi ani he in fiam na huang chunga miro pui berber tene na tho ho narem chang ka nei hi kalom leya khang kum kalta zong te a team manager le player zong te po kha ka shereng min tran tu zong te chunga min thlop lat thin awangin lom thu ka soya he jin kong hi a ol sam lo he club hi theitop choin ka thlop zui zelang ti in a soya ni hetia Daniel Levy abanta ka chuan soizui a hlo nga leya enge a chan ti te chu zona lian atling Daniel Levy ho na hnuaya hian Tottenham hian kumsomni panga chungin champion no moi pahni chawan choya sangni pariata league cup champion no moi choin kumin sangni somni panga Europa League no moi an choi leya tu nai kum chawa Daniel Levy hian lom a hlo lova club tan tu ten bang tura an duna out thom hriat tura om fawa chutiang kara chuan Tottenham club nei tu Enik group lam hian ruam man na siam tharin Enik group nei tu Joy Lewis chungkwa in an chungko kal zel chom nung tur Vivian le Charlie te Tottenham a hian anin rol thuk tir tatial tiala hei hian Tottenham Club how to in siam rem hring chuakin Tottenham Football Club Board mel mangthar a chuak tamek ani chuwangin Tottenham a nei tu ni na ser nei Daniel Levy hi nei tu ni na ser nei tamjok Joy Lewis chungkwa ayo ten thak huna ngain Daniel Levy hi langlo lama tangin innuk dok turatin amoi nai zongin Levy hi a innuk dok ta ani Tottenham hian chairman pa ngai ama a an nei angkha nei tari lo bokin mo phurna tharan siama non executive chairman tin hei hi an mangtangkaya hemi atan hian Peter Carrington ruatin ani hi kum in March thla khan non executive director mo phurna chelin Spurs hi azoma tharei lo te hnuwa non executive chairman mo phurna achangzui ta ani Tottenham hian thlatam vak lo liam ta khan CEO tharan nei boka London club hi ho tu lok lama in siam rem mekin chakzo ka than tumin ma an la mek ani me chelam footballa po transfer fee a record thar an siam tamal mol maya kumin kumtir lama record thar siam ani nuin tuni puilain an siam thar leya tu hnaya an siam thar non le bok me chelam player te paun makta duai man kai an om thei meu lo nuin kumina chuan an kai chiang ta hle London City club in France club PSG atangin midfielder Grace Gayoro an la ludona amana paul magdadoi khat point pali seng turin anin rem ani hei wang hian Gayoro hi meche footballer zinga mantam ber thar ani don ta French player tha hian record thar siamang meche lama hian Chelsea in Naomi Germain dollar magdadoi khat point pakhat sengin an leya world record an siam to ani kha paun poisa chuan paul magdadoi khat atling chuang lova anua Arsenal in Liverpool atangin Olivia Smith an leya transfer fee a dollar magtadoi khat point pathum an senga kha wang khan Olivia Smith hi meche player zinga paun magtadoi khat man ni masaber record siamin world record thar an siamani kha anua Lisbeth Osvelin Orlando Pride azom khan aman kha paun magtadoi khat ain atam sheta record thar an siama tuna Grace Gayoro in paun magtadoi khat point paliman ni in world record asiam thar vele ta ani US club Inter Miami in Leagues Cup final a Seattle Sounders sethum faya an nei lo tum khan in khel zoa team pahni anin ti boy lai ani kha in thel tum kara lawin nial boy tok te pon oma khami tuma an che dan moi lo lang sarber ni zui ta chu Luis Suarez a che dan kha nia an king pui coach kha chila cha khum ani Suarez yan dempo a hlo leya ama po hian a social media kaltangin Instagram lama hemi chungchang hi atar langa boruak sang takara lung oilo na lo chuak ania in khel zoa thil thleng te kha thleng lo turani
ka chet dan te khan chu a thlen zo si lova ka dik lawani e ka in chhir tak zet ti in Suarez hian a in chhir thu atar langani Luis Suarez hian soizui hlo hat thila ti fowa Liverpool a khelain kumsan hi som pakhat khan match riat lai shrem ato pha a chan chu Manchester United defender Patrice Evra laka in mu sitna indiriam na lam alantir wangania Ajax Liverpool e Uruguay kor ha chungin an kingpui player te po ase towa chu wangchon in khel theilo tura shrem te po ato kani kha he Uruguay forward thatak hi thiam hle ma sela anung chang thalo le thina wang hian aming thatur angin aming thalo le thina a in sum theilo thin na hi atan chuan ming that chual theina dal tu atlingani kum in sangni somni pangani pui transfer kongka online sum lenga tam leya ram then khada transfer kongka an la hona wangin khovel pum huap ang phei chuan sum che hi alapun belzel don ani hetiang kara hian English club Crystal Palace ina Cristantos Uche anlak lute Wolverhampton player Fabio Silva an Borussia Dortmund German club azomte heng transfer hun nia hian transfer kentel thil theng zen lo a thleng tatlat maya football transfer a thlen hian player ten thana thu antar lang thina club lang point thana thu antar langa anzom tak an club thar te point an player thar te lom na thu antar lang bok thin ani kha hetianga hian Wolverhampton atanga Borussia Dortmund pantu Fabio Silva le Spanish club Getafe atanga English club Crystal Palace pantu Cristantos Uche te hian social media lama posin ang thlap mai an siam peka an thu man te po ain ang veka sentence by sentence point ain ang khat veka emoji anda chau dang lamin an transfer chung changa thu chua an nei an thu man zong ain ang fai vek ani hetiang ang hi football khovela hriat tura om zen lova thil dang lam big zinga po arin lu thei hial ome Manchester United atanga Real Betis zomta Anthony hian Real Betis azom thea wanga alom thu te po kan soito kha baga khan Anthony hian thil dang soitelin chuta chuan a transfer chung chang a soi kai tela heta a soi dan chuan transfer kongka hon chung khan Real Betis kapan ma in ti fel ngai angte za somko panga borve lai kan ti fel to nuwa German club Bayern Munich lo langin anni khan kum khata euro makta doi sari zet lomin pek in huamin min laklu antuma ma se Bayern kha ka hnol ta ani Bayern ne na khan Real Betis ne na anma ni ka zom ngei tur thu ka hril towa chu wangin ka thu soya keima ka omangai tin Real Betis lam kha ka nghen lui ta tlata Bayern kha ka za hleya min du na po kha za om ka tia ma se Real Betis a hian ka hlimani he hmuna hian dam takin du thlang thein ka ombok tin a soya Anthony hian Bayern Munich tan sum tam jok lo chunga in khel theina rem chang nei ma sela azom don ani ti alo hril to Real Betis lama athutiam vong nungin lo tlem jok don ma sela Real Betis skor hak athlang tlang ta ani Arsenal player poimo ani theitak lo awanga Spain lampana chuak ta Scottish defender Kieran Tierney hian English football le Spanish football chungchang ti hian a soya hemi chungchang hi kalau ngai tu na sangai lem lova mi zongsong ina kan hriat ero Premier League ka chuan poisa atam fe jok ti hiania Premier League khel club zongsong te chuan Euro makta doi samthum man player an lei thei vek hei hi adang lam na lian takani ma se quality angzonga kan thlir chuan La Liga hian player thachung chuang an nei tam zoka English football a in La Liga hian player quality anei sang jok ati ani Brazil rama mi hau saton to millionaire po ni mailo billionaire ngat chupa chuan a hriselna a thato lo ti hria in aliam ve tep to angaya chuwang chuan aro thil te midang kuta hlan duin chumi atan chuan a chung khat laina hnai te a thlang ta hau lo maya Brazil milar le langsar mai Neymar hi a thlang tatlat ani ome tun haya hemi chungchang hi tarlan atam hleya soizui lo tak po ani Brazil rama thuthar tarlang thin RIC in an thu chua chuan Brazil a sumdong hausa tak mai billion airline ni ta chuan kum in chu ni som pahnih khan Porto Alegre a office a aro anei zongsong te chu tu in nge changang tia mumal takin thudel kil aneya a hausak na hi dollar billion khat vel dai ni in tarlan ani bok he pa hausa hian Neymar tran tu ani thu Neymar fan ani thu asoi boka athil nei te po hi angai san tak ne na kalse adu Neymar hi mimal taka nget taka azom puya nga in
abikin Neymaran apa nena in lei china thatak an nei te chuan apa boral to a hriat chhuat tir thin thu te po asoya hengte hian athin lung a hne zual ni po in alang tuna hian Neymar te lam hian he thulenga hian engma an la nem nget lova Brazil rama he tiang nam thu nei tu te po in dan angin an endik meka chu wangin he thuleng hi official a nem nge alani lo ti kan hriat a tha ome inheritance law te tax chungchang te thil tam tak a ken tel ti fel ngai aom do na chu thu nei tu lamin an zui mek ni in tarlan ani he pa hausa hian a ming soilan adu lo ni in soyani boka Neymar hausakna puntir du tu hian lansar atum lem lo ni in alang he thil hi atak ram changa thu nei tu te pompui thlapa a thleng ta tak tak ani nga chuan Neymar hi footballer hausa ton to billionaire ani ngal don Ronaldo hausakna a khum thei hial tura ngayania Brazilian superstar hi a hausa don le ma se soito angin larin bur chi lo ania langai chan chi ani mu tur le hria tur atam em awangin he thuleng hi kan soifia ve mai chawania enge thleng zel kan la muang chu in khe result lam hoita ila Nizan Khan international friendly match te FIFA World Cup qualifying round te khelchun zomania heta hian friendly match ha Malaysia in goal ni goal khatin Singapore an neya Saudi Arabia in goal ni goal khata North Macedonia nein United Arab Emirates UAE in goal thum goal khatin Syria an ne boka Gibraltar chu an mi khwal Albania laka sikhat faya tlomin Norway in sikhat fain an mi khwal Finland an ne thunga Russia le Jordan te goal khung lovin anin ne tok bok ani FIFA World Cup qualifying round South America lama Colombia in sithum fain Bolivia an neya Paraguay le Ecuador te goal khung lovai ne tokin Uruguay in sithum fain Peru an neya Carlo Ancelotti kai hruai Brazil team in sithum fain an mi khwal Chile an ne bok ani Argentina point an mi khwal Venezuela sithum fain an neya Argentina tan hiya Lionel Messi an goal ni khungin Lautaro Martinez an goal khat a khung bok he match hi Lionel Messi an anram Argentina a official match Argentina kor hachunga a khelna hnung ber tur ani mai theya remchang dang anei to lo mai thei World Cup qualifying round na an home match na hnung berania in elnadanga home match dang khel tur official match an nei to si lova chu wangin Messi in khelai anram mi ten anrama ngei Argentina kor ngei hachunga official match ha an hmon hun ber tur ani na chance asang leya Argentina mi te point stadium a moi takin Messi mingte tar langin an choi moya aw hla le thil ti in Messi an thla lai lok der ani Messi hian soin lung ti chia thil atam leya khelmola thil tam tak ton hriat ka nei bokani Argentina a ngei kan mi le sa te kianga khel hi anuam tak zeta ka hlim le ani tuna hne changa a mor kan bok po hi ka suang thua thin ani kumtam tak Barcelona in keima ngong anei lian ema ma se Argentina a hian ka suang tuana acham ve reng bok karama kami te a ngei hian ama po in ka soito kha FIFA World Cup hi ka khele donem ka hrelowa a chan chu ka kum wang ani ma se World Cup kan hnai zela a phur om leya min chau phur thar hle bok tun season hi kan zowanga pre-season kan mang le anga ti chuan tharuk hun ala omang FIFA World Cup chungchanga thutlukna kalasiam lova ma se kan la muang tin Messi hian FIFA World Cup sani somni paruk a khel donem tia thutlukna ala siam lauti asoilang ani CONMEBOL lama hian FIFA World Cup qualifying round khelin ramsom anin ela Argentina Brazil Uruguay Ecuador Colombia Paraguay Venezuela Bolivia Peru le Chile te an nia Argentina hian khelsom pasaria tumsom panhi chakin point somthum pariat an neya point somin an sang fala panhina Brazil in point somni pariat nein pathumna Uruguay in point somni pasari an neya palina Ecuador in point somni paruk nein pangana Colombia le parukna Paraguay ten point somni panga ve an neya pasarina Venezuela in point som pariat an nei bokani Bolivia in point som pasari nein Peru in point som panhi an neya te bulmonga om Chile in point som chau an la nei ani tuna hian qualifying round match khat theu chau khelma bak an nei toa te bula pakhanna changa parukna te hian direct in FIFA World Cup sani somni paruk khel turin anin petling toa te bula pasarina a amor bokin Interconfederation Playoff match khelin FIFA World Cup khel thei dan kong an la nei dona tuna hian South America lama hian te bula pasarina a amor bok tur hi ala chiang lova Venezuela le Bolivia atang hian anti chiang don ani
Europa footballa thunei tu sangber UEFA nuaya European ramten FIFA World Cup qualifying round an khel chhun zom boka heta hian Kazakhstan khelmola Wales sikhat finance aka Turkey in Georgia khelmola golthum gol nia hena changin Lithuania le Malta te gol khat ve ve khungin anin ne to ka Bulgaria chu an mi khwal Spain in sithum faya nein Liechtenstein po an mi khwal Belgium in siruk finance sopa Northern Ireland in golthum gol khatin Luxembourg khelmola hena an changa Netherlands le an mi khwal Poland te gol khat ve ve khungin anin ne tok thunga Slovakia in Sydney fain ramlangsar Germany an ne bok ani nizana inlan ram engemaw zatin qualifying round a an match masaber theuh an khela heti lai hian ram tam jok chuan match khat aya tam an khel to ani hengzinga hian group G po telin group G atang hian Netherlands in khel thuma point sari nei te bula ma an hruaya Poland le Finland in kheli ve ve khel to in point sari ve ve an nei boka Lithuania in point thum nei in Malta in point ni an nei mek bok ani Group A cha Bosnia and Herzegovina in point kwa nei in man hruaya an hnuaiah hian Austria, Romania, Cyprus le San Marino an ombok Group I a Norway in ma hruai in point som pahnih an nei tawanga pahnihna Israel in point ruk chawan la neya Italy le Estonia baka Moldova te table monglama hian an la ombok ani Italy hian FIFA World Cup san hi somni paruk hi an khel phak lo mayang ti a lo thon om ta hle Group J a Wales in point som nei in ma an hruaya North Macedonia in dodin point riat an neya Belgium in point sari nei in pathumna an niya Kazakhstan le Liechtenstein te table monglama an ombok Group K a England in ma hruai in point kwa an neya khel thuman chak 5 veka goal ruk khungin goal an la chhuah mi lovani Albania, Serbia, Latvia ten dot lein table monga point la nei lo Andorra an ombok Group L a Czech Republic in point kwa nei in man hruaya Croatia le Montenegro ten point ruk ve ve neya dotin Faroe Island le Gibraltar ten table monglaman lua bok FIFA World Cup qualifying round hi Africa khomol puilama te CONCACAF form chunga te po an khel chhun zom ani zan ina hian international match engemaw zat en tura om le don boka international friendly match te po khel turania chumi pialama chuan UEFA nuaya FIFA World Cup qualifying round an khel chhun zom dona zan lai pel dar som pahnih le minute som panga hian arwalin match khel tur zong zong an khel vekanga heta hian Denmark in Scotland mi khwalin Faroe Island in Croatian mi khwalanga Greece in Belarus mi khwalin Iceland in Azerbaijan an mi khwalanga Italy in Estonia an mi khwal dona Italy tan chak nge nge ya trulani Italy hi an chak zawlo wani chuan an din mun a chezual don le Moldova in Israel an mi khwalanga Montenegro in Czech Republic mi khwalin Slovenia in Sweden an mi khwal dona Switzerland in Kosovo mi khwalin Ukraine in France an mi khwal don bok Africa khomol puile CONCACAF lama te po FIFA World Cup qualifying round hi zan ina hian an khat chhun zom vele don bok ani transfer thule ngai thlak chhun zom ta ila heta hian BBC na ala khom atar lana dasan in tar langin Manchester United English centre back samthum pahnih mi Harry Maguire hi Saudi Pro League club ten laklu antuma tun season kal mek zoa hian Harry Maguire hi Saudi Arabia lama hian senglu ngai antum don ani Mirrorin tar langin Crystal Palace in mage hi Liverpool apan an phalsak le lawani kha hemi chungchanga hian ge hi alom lo hleya mage hi le achung te hian Crystal Palace chairman Steve Paris mai chana ngei an muzui ani Melin tar langin Liverpool chuan January tha mage hi laklu antum chhun zoma heti la hian Bayern Munich atangin kumsamni pathum mi Michael Olise po an be seitela Michael Olise hi Mohamed Salah thlakna turin an thli thlai ni in tarlan ani Express in tar langin Bayern Munich chuan Crystal Palace atangin mage hi laklu antum hleya Real Madrid le Barcelona te point mage hi laklu antum thar vele doni te point tarlan ani ESPN in tar langin Liverpool Dutch forward kumsomni parungmi kodikak po hi Bayern Munich in nipuilai khan laklu an lo tuma Luis Diaz an laklu ma khan gakpo hi an dora Mase gakpo hian an hnol ta ka wangin Bayern hian Luis Diaz jok an la luta ani Team talk in tar langin Liverpool Tottenham le Newcastle te chuan Brighton atangin Dutch defender kumsamni pangami John Paul Van Hake laklu antuma tun season kal mek zoa hin arang theyang bera la lu turin heng club te hian Dutch defender lam hi an hoile ngal der to ani La Gazzetta dello Sport in tar langin Juventus chuan Dusan Vlahovic Serbian striker contract nei mek hi po seisak an dua ani hian Juventus a hian tun season dai chau hi contract anei to chu wangin January tha hian zalen takin club dang ador tran thei to dona
Juventus sian free transfer a chan antum mia lo thunga contract zia tharpui antum ani dasan in tarlangin Manchester United chuan Turkish goalkeeper Bayan Dir kumsomni pasari mi le Cameroon goalkeeper kumsomni pakomi Andre Onana te hi an shal phala Saudi Arabia le Turkey lama tangin dortu an nei ni po in tarlana oma an man phu toka an ngai anga dortu anom chuan United hian Bangkok anin pei ani ole khatichin kha tuntuma football Titi kan ngai thak thei chin chu nile photro se